Kumshi benta ka jing rakhe ka sinyilat load kari India ka bahnya pusan. Ka Office of Deputy Commissioner Ribhoi District harengkat ka jing atrilang bat ka Office of District Sports Officer Ribhoi. Haka khatlai tri unailar kala penlong ka jing ko mare marathon lane ka Independence Day run 8,000 ka bajngai kumba 10 kilometer kata nadu ka St John Secondary School Jentru bat penkut ha NSCA Indoor Stadium Lengkedan. Haka ni ka jing ko mare marathon kumba saus pangut tam kinong song keribhoi kilawan bane benta kentup nadu ki khenaret ki khon samla bat ki balak ham he khamsan kerta bat kinong job hakan ka jingya ko mare kinyo khusnam ru deka song pisa kata kinyo 1000 tengka yaki bawan lengkong 1000 tengka yaki bawan baat 4000 tengka yaki bawan balai nalor ki khusnam kinong job balai khusnam kerpang ru kinong mare ki barit reta tam bat kumju ru yaki balayau kerta tam napdeng baro kinong benta. Hakani ka jingya ko habadeng ki kan hun juki shinrang haka kerdan baningkong la job do usamla skemlang suba bawan baar usamla monas bongrung bar haka kerdan ka balai ude usamla Emmanuel bongrung bar kita baro laingut ki samla ki de nakasnong paham Duma Ribhoi district naki kan hun juki kan thaipan haka kerdan baningkong la job ka samla Julina bongrung nakasnong paham pedam bawan baar ka samla daplang makri bawan balai ka samla balakan tiu makri kiba nakasnong mau pro.